Dobar dan, dragi prijatelji i dobrodošli u drugi čas mini vikend izazova za ramena, vrat i lopatice. Jučer smo se fokusirali na vrat, danas ćemo da odemo korak dublje i fokusirat ćemo se na otvaranje grudnog koša i fokusirat ćemo se na otvaranje lopatica. Moje ime je Milica i drago mi je da smo danas ponovo zajedno i da ćemo da se družimo na prostirci. Možemo da počnemo ukoliko ste spremni. Sada ćemo da uradimo našu prvu pozu Anahatasana ili topljenje srca. Ovu pozu možete raditi bez yoga blokova, a možete raditi i sa yoga blokovima kako god vama odgovara i prija. Prvo ćemo se namestiti u položaj na sve 4. I zatim ćemo lagano da se spustimo ka napred. I glavu da stavimo dole na pod. Dišemo lagano. Polako otvaramo lopatice i puštamo da gravitacija uradi svoje. Zatim lagano možemo da izađemo iz poze. I u istom momentu se nalazimo u sljedećoj pozi, a to je poza sfinga. Ramena su nam pravo, ponosno. Dišemo lagano, svesno. Mi ne moramo da radimo puno da bi se osjećali bolje. Našem tijelu je dovoljno samo malo da bi se osjećalo bolje, da bi bolje funkcionisalo. Ovo su veoma divne, ali isto tako i izazovne poze gdje smo u pozi i gdje smo sami sa sobom.
U ovim momentima je bitno da svoj usmerimo ka svesnoj jogi, ka svesnim pokretima, da budemo u momentu. Ukoliko nam odluta, da ga lagano vratimo i usmerimo na pravu stvar. Možemo lagano da izađemo iz poze i odmah se nalazimo u trećoj pozi. Idemo da uradimo kaktus ruke. Možete biti na prstićima, a i ne morate. Možete i ovako samo na pete da se naslonite, kako god vama prija i odgovara, to je u redu. Ja ću biti naslonjena na prstiće. Sada ćemo da otvorimo grudni koš. Često kada smo pored monitora, puno sedimo, malo smo pogrbljeni, naša pluća ne mogu da dođu skroz do daha i sada je vreme da to promenimo, da ih otvorimo. Idemo lagano. Udah. Ruke visoko ka nebu. Glava prati ruke. Idemo izdah. Ruke pod 90 stepeni. Lagano na dole. Idemo udah. I izdah lagano. Udah. I izdah. Ramena su pravo. Idemo ruke ka dole. Idemo udah. Kaktus ruka. I idemo lagano na dole. Ovom vežbom završavamo naš čas, naš drugi čas izazov. Nadam se da su vam se svidjela ova 2 časa za istezanje ramena, vrata, lopatica i grudnog koša. I meni je jako prijelo. Pišite mi u komentarima kako se osjećate, da li vam je pomoglo, da li vam se svidjelo. Hvala vam puno. Vidimo se u mom narednom videu. Namaste!